beru ka penye ke kenwa malupe ke lokma Rwotlonyo Francis o dore o katikwele matika wachini ngo ke kome matika rweny ngo ke kome mowe wan watika rweny ma pi watika lupo ko wa palutela mokene ma giti nyimwa nyuma go beri nyimwa amira dokchen bot Rwotlonyo kona penye ni vu dong tie mo dong matut wachak ke kwene. Well, vu dong tie kompetini but gen ma pera ter ma loyo ma pe actually mero chaki mare mero mare uno wanote kita langi waju kere ini petie gimo matek loyo ma kama tie shi jimi wen beru tie mero mio la bole kum lo pa Mandela mo lo e karama dugo ki buch shi jono bera waju ira ni mero watiek kaki mogo tutwale muni wao waju lo achel waju ni if we can learn to hate then we can as well learn to love because love comes naturally waju ni kawan ramo fonye me dekula wore nyo fonye me adega te lokini waramo bene fonye ke kenwa me chako mare because ma ake chwiny Bino pera kane ki chwiny ma ino bene way chwinyi way tibuni ni gen mabe ci gen ma pera tek ya choli mere chak maro ko mero chak maro la wori wa chak jalo lok ma chala choli tiki kero choli tiki opportunities ma pol I business ci gen ma ki woni short opportunities ma ki neno ki chako neno kero ni kineno gor ni kama iti ye kineno opportunities matie challenges mateji mapol actually tiki care mapol actually tiki opportunities ma kakitiyo kere wan romo chero kapa bo da pete ka mo marama lo actually ka chulo note ku chako mare ku chako chelo chako mako ching mi wot ka chiel otherwise kapegi ino time chulo bero mere lamentation ni dire maja wan food wa romo kwanyo gamente yo nini chon wan beno bere gamente muru no en kita leba chulu wajo ni tuan gweno pala diero dogle la diero choki di ko chon neno tuan gweno ne bere ka mo gweno na dito twal choki di ko chon bere ka kor gweno ento o karo mo wel ma pira te ko bieno la diero ne ko gweno pe chek gweno don come legi ken o mi achule bole la bole tuan gweno pala diero o dogle gen ma mwan mero tim ma chalo ka acholi wa dok chen ka mare wa dok chen ka jalo lok wa note wa chak ma ko ching ma chalo acholi wa ko wot ka chen ka wa timo gini eni si dugu wa chen lo me chula jenda wan ma chalo acholi wa bibero ka ma tek lo wen lo me Uganda eni lok me note ke lok jim maketemo keno kana o chi mogo kamara tona kawa dokchen e bokolok malupe ke ko pa the right honorable Jacoub Oulanyah kumbetini itame ngo mawaiken e kuone Acholi obukengo mulobo obukengo anki in waikengo well mero wachi gena chiel mera miringe ka ini chako following history pa luo chaka ki chon kaka luo bero kaka makum ki kech gamente mo ke ken mabino kama no neo ichere Ethiopia watiki anywak again luo ka ichere pole gi logo be winyo chala chuli ka ini kaka mapeki mar gitu twal pe ni griek ilu tij matek dak bene kage titela ko tijinan kama no bini luo me Kenya pe kar malach ki bere lwenye komgi eto o kare mondo diro me Kenya gu choke ka chieli wandong kong warip chingo ka chiel metij ki gamente oro wanen kama peho tiye chen ku chao chao gamente ku chao tiji gamente ento kumbeti ni Kenya lo tieno luo ka ine neno gi mati professors duata mati mon duata mati abili jome engineer me politician
wa oi kara mo ma kumbedi ni kala ten luo kate kinya ni mi ber president pe dong te gien mageng pieni kero gidong nen kamaleng kumbedi ni kinya akala mo pe kara manok ibina na ten luo no ti president gien ma miro wana borrowing wan bene wanen president ma kinyan setting ni ma chala chuli don kong wachak neno lok me don lobo lok me jeme kum gamente lok me opposition pobu konyo wan ma chala chuli wan neno decision ma Jacob making ka Migo mu making decision ni wana yana kamati ye kumbedini odo kame parliament peni dana mariek ento opportunities no pare omio na kana na wajo mera parlare kilo win wan luo ni actually take opportunities ma pol gen ma pera ta mer wano ti kirieho kama no cha oti kirieho chiwa benero ni anyim obo yape malak ni tao gen ma chiel ko wachak chwak ko gamente matie metika cheli gamente yo achiel ka watimo kumeno wabi yapu anyim pale teno wabi yapu digola pa acholi kumbeti ni wati state mamero kumbeti waduk chian ka yweyo gang wabere kare ma yamo la piro yamo ger yamo paro kelo yugi mapol di kalwa wan machala choli umiyo di kalo pong yugi wati kare kumbeti machala choli warip chingwa wachak yweyo di kal obed maleng le tieno ko kamu pore waramo timo gin ni yo achiel ken meri po ching me chawo tich achiel gi gamente acholi awajo chon ni kitiki kero ma achiel griek ma riyo gilu tich matek ma dek acholi tiki ngom ma ngom ni mo lonyo ichi acholi igen mo kene ma acholi tikere acholi tiki opportunities ma pol kawano neno factors egunio wen mo wano tika loye mio ka chuli ka kiribu ching wo bichera kama bo mona gen man wiye mara mo lok mara wi radio ni achuli gen ma pere tek wa note wa tiki ka chele gamente wo bichera kama bo ke neno percentage pa pol pa MPs ma ko marme Uganda wen pege chwako gamente ene bene itami tika contributing ilong mejemo PM kirike neno kubeti kirima wan mo beru tiene tie jomo kana no tie opposition mano bere kirima ke chwala dirte wa mano komelet no pikete chwako tama megi ideology wa opoke ke kwe nyongo mo wa tika beru kumano yo na kana wajo chon ni gen mo konyo wan machala joli beru kima kichai lo mer wangi gen mo wa opposition bini ya choli rombero lo ada rombero lo gopa choli kako kejo no go kejo mi na kana lo ni mer wacha lo wachak neno kit met dong choli nyo kit me cha ko ywe di kal wet la pure manene chono ke lu yuki ma pol di kal be maleng now opposition ko betini no total ko neno gulu tika chiar ka chele be chuli tika neno don lo ko betini wo mbede lok mo me pos wo leaders lo tela ma ber ka po widano pero ma chon choko di ko chon bero do don pa foyo pera po wi kita menu de no kere chan I think politics no poverty actually politics ma don wa mero ko bedi actually is political socio economic transformation politics ma kilo don lobo politics ma kilo biachara chingwa politics ma kilo lim politics ma chala de in school politics ma kila do Allah me don lobo wala ne kar ma lo nyu gere choli wona no kumbeti ni guru do city te loke ni ka wano mette me embracing nyo me neno ni don lobo bero gen ma piera ta ma chala choli wara wote mu ini yu achele ken metti ki gamente beni gamente tien large gamente take resources gamente take power so ka wano tu ka chiel dire ma ja wara don acholi lok metela bino piera kene kale tieno kwano kalim ti ching dano kallo ba chulo do eni bino piera kene so ana lego mera ni gen ma piera tek boto ko beti wanen lok me do lobo itamma ma chalo an Rwotlonyo anelo ni actually mero poker politics kumbe ma chalo gen ma piera tek
Pini politics po botero wa kamo. Kawan mete kilok me politics wa beru ka tiek le teno. Pin politics wa e chol. Chile teno beru ka chiaro kumene ya choli. Mona gen maram wacho ne na foyo. Afoyo in meti nano wanlu TV utira matin gena pira tek watika nano ngoke kome mawan romati mechela choli me dwa ko chen ker mo megwa e kama beru kama wati ye ki kaberu pat itika nano waki amoro ketkum lamo pade lera roa west nile one wing wati en lokachel watika nano watika balancing ye kera ke waji ko ni balance the boat wa nano ngoke kome mawan rom kwanyine ki benedong wadoko nano Kien mano tie pertek maramo kelo dans lobo e kumala mi Uganda studio atike Francis Rwotlonyo odare ma tekan nyak lok kwedwa ijimogo mateno teno ma tie mapigi benetek wega dok bot Francis tano merungene the right honorable obedu ikarle makwo no chako projects maduong ento projects ni chalo makwo no tumi luor tie kidong lobe ni luor tie ni peramo gwak pichope Mero mia chel kidong mia rio ni dano ti weng ngara chel ti ka jenda ma mege ngara chel ti ki gimoma en mete e nyota ni royalty mene ente kum action plan no gimoma no gira mati ma ti atipe how do we proceed with jimo mano dong ukori anoni wa bodo kini bod joma ti ki karo we go chak neno ni legacy ne ki upholding bene ko ma mege o mete e jima pat ma ente ka timene nyuma en no ber ka timene well afoyo mera parlare Ona nena wajo ni the right honorable speaker Jacoub Oulanyah oberdana mamaro kwan tutwal omiyo kawan neno projects ma antikere ya Acholi te tieno ma antika konyo gi ya Acholi chochoko tieno ma o miario iketio me kwan right honorable oberdana mamaro lega kawan nene kuone weng kero ruba na machi e karmo ana cher bore ki reverend si abera katito ki reverend ni right honorable dana maluoro ruba eto eno gama we Rwotlonyo an pa luoro ruba ki ken eto ara maro ruba mono correction ma eno mina ene maro ruba si obero dana ma maro ruba chwech dana ma maro lega tak dana mu kero na machiel lok pala chwech umiyo ka ini chero la logi kama en aki ye inono yubu kanija badiet ma dano legi ye so muna qualities ma wan wi pepe wi legacy ma eno tanya ngej ki legacy me kwan ka ini chero right honorable speaker ni okonyi gina chiel ma en penyi wai in mono papers ni tie ikwana level mani ning ka ini wai ti wachi ni doc chen school chere kwan so tame pole wen ujenge kum kwan ujenge kum lega lok pala chwej mone qualities mutanya ngai do wan machala choli wan waromo kupu odogo kori ma la diet Jacoub Oulanyah tanywa mechako ko machiel nyutuma kile tieno mechako loko na waja about mindset change memiyo direction kile tieno ni in meteka kwan na nyimi tika chiaro kwane tieno merunge ni kwan magitika kwan ni direction gi chero kwane wachak mi motivation me kwan kiliteno wachak lok makilwoni career guidance and life skill training bolo teno mergunge ni an kumira tika kwan amero bedo doctor an tika kwan an amero bedo lawyer nyo dire ma amero bedo engineer ka bedo engineer ngeni in tichini dire ma jabe la ko lobo so lu nyoro ma papat mati ken gang ya Acholi merwa chak ni lok dogi ma ini loko kila ten e chabun me loko pajo en lok dog ma ini loko e pole miyo ko kila ten so in ma chalo la nyodo lok me loko merbe lok ma miyo ko lok ma choko chun la ten lok ma pert kay la nyori bera nem latini e chako yer latini i toke chalo toko ngera e chako miyo la bol latini nen chalo gonya muna en kit ma ini mir latino bet kere ya nyim so gien ma perate ba wan miro chak timo ne ma chalo wan nyodo e me chako miyo hope kiliteo ni gien ma i kwan ma iti kwan ni dire maja ini bibero kaany wa chak correcting kama rojo o yub kama bejo
Kawa timu gina kumeno wabigwa ko legacy pa dan ma right honorable Jacoub Oulanyah wara yim wa dokchen kong wa chilok gi madong yot ma lupe ke ko ma chengjui e karamel karangech nyo ke wachini e angech ne yen bene you are inspired by the right honorable Jacob ka dan mer ngayo where is the issue there? Well, Rwotlonyo petie gimo ma in pet wero timo ne lobo ni teke chwinyo tamo ne miri tim. In other words, wanyo ni gen ma chwinyi miero e gen ma ini romo nongo ne iro ma ri Roma beti ni ne ke gang mano kero peye. Roma beti ke gang mano nyuri ni pe ki ker materi kamoni. Non è una polo dire ma pol. Ma gino ti ma tek ko beti ki ngegi ulo ba wen pole ke neno gay kama gino ki ye. Ineno gangi no kero peye. Wala de president ke neno ko pero kawa neno Jacob kamo kila logi o kwano la logi primary school o biene la yibi college obera komo ke kwan kumeno wategi de tiano po jokero chero kwano wai Oxford University o kwano ko no tiero ba di neno ni gen ma pere ta ke pe we gen ma in pet wero tim no ge gen ma wero tim ne kai ne chawo neno ne kumeno keri initia waj kiri initi ya moro, kiri initi ya naha, yo initi wa campaign agago kuya. Inoni rom kikunu warne no Chief Justice bero agago pa na kikunu kumbere ti Chief Justice me Uganda. Te loke ni Allah chaka ki kume in machalo ini dana chak ti piri ke keni meneno ni ilo ko ni kidon ko palo ak me ngere kido ya gikene ke ye amera parlare ni asama rising loka gen ma pera tek ma chiel wan ma chala choli to are ma pol bot wa cholo rwenyo jo ma pigi tegu cholo rwenyo le tieno gi mighty well place gamente nyoti tiji gamente kama pol para mer wacho ni acholo bene koko to na choli pole koko ki we acholo koko ki lo koko kit yo me koko to ya choli pol enta lego ni kawan ko to wakok bene to yo mano pekelo apora ikin wan ma chala chuli darbe pe pora chuli kin karki mogo mati chok wane ko beri ni gen muteme ene ne kelo pa ma pol ma chuli ki tutwale ka ma chala bugane karki mogo alego ni kok Jacob kok de tieno ba go we ento wange ni ko pegi taw pegi formula wano neno jomo kene ki to ki wiyat no pe ko yupe jomo kene to no gubera bera la di santos wor mo beruon koma dek me koro e karo bera kwero karama kile teno inge chochot wano neno beri kom to ki kom jomo kene to ki dege jomo kene to I no kiti yo ma papare oriat so formula me to pe karo dano to achole kara kagitika kala ikum to acholi tikite kwaro gi kit yo ma gin ko rekere ni to ni mono tiene tini ning acholi nyu tien to ento powa ke to ko to ne we te kwaro nyu ma chalo paju in tien to yo mo pore to we to po kaka to we to dir ma ja we wilo bonen na choli ma chalo kaka ma dong raj loy wen mune lok ma na ram gi ko kere ki lok amera pallari amera foyo to twal lo wingo mafut pe la det etigarone mite rengo angeyo chokwa gena la det la wirwoli o wajolo lokachel waini kape lotela onero ni gidwa waro ikum ke kal kwara chuli magmi waro ke kume
ento gitamani kani gimi waro miro giket ruore jepa chi alaka laka wo berupe eni atika doke loke meti wayne ni miro kidoka yinyi loka kote kage mono time kenen kirate kwarte kwede ento bena en jo achel nyolo tela mo wano ti kwede kumbedini ngen gineno chalo tij magati yeni bene biachara te kwar bene biachara manyurni la lonyo matiki chene matiki duan kwanyelo dir mano miro bet kit ker me logo da ke karoge jepa wachake kwe makun walo dir te kwar gi pe ki ker fo parlare wing luan lu ingeo gang katika to ichako neno ki tich palo diro mati pajo kita lo diro tiu kere gi mielo kere kera gi logo kere neho gang na ganena waju ni dok lok mo wana logo ni uberu chabun ma logo gang Acholi kumbeti ni tiki lo tela ma pol lo tela acholi mono ti lo tela ma gino de day ni nyuru tela ni gino tela ma nyuru day acholi te kwara acholi tie ma tek ento bene ruodi wa ki dul tela ma acholi ma chiel mer ko chak nyoto ma kom ka gi ma chiel bene kumbeti ni dan wenti biachara kawaro ne ano politician ti biachara wane ano te kwar bene ti biachara so kumbeti ni gin ma pera tek loyo bolo tela e gin ma kelo biachara ento kawano chako la mentality e ni pieni ka ine nano romi ni matika lubukori kitika ket ten loke ni tela ne peti mabe yecho waje kama leng ni I am a good shepherd pol kara topi romi ne donc ine ti shepherd ma chiel miri bera tera ni gimoki ken mo bieno ite kori ni topi romi jolo waje ni tela beru you do so ka ine ti la tela iti chalo you do i kanyo ji makanya i chung kami position kami ti ye si loak bene lobo kori muna lok mata mane pira tek bolo tela chuli chare tela me politician tela mati te kwar ki lo tela way mi chuli mer bu ngeni kay di la tela iti chalu yudu afoyo ke wacho kong ingeda ka chel miel mo mielo mano o mielo ka ti cultural gala ma pat para university ni ngoma wi po yema be mano la dirtino marf twat well right honorable speaker miela chel ma ngien mar twal maro miel bola mabe miel gi chunye wen miel with passion may neno ni dano matika miel donyo we la got me chunye dar mielo ki kero mielo ki ma si nyuro ki deyu me kaka chuli wen neno ki miele ikome bene afoy matek mano Rwotlonyo Francis mo bedo kamio tamme ke bokolo ke wan lo TV o tira matin anya patrobat Larubi o ye waka cholu o chinen lok ngamo chwin ke bot sande akumo ado o chen studio amirban fo jomo bedo kwedgi the camera crew ke jomati studio madit mamegwa kama yiwen ke dor ke e o tira mamegu o dong mabe afoyo